Abusia for social media no so dere yes social media no so dere because mami ngege ano no so abetoto ediama Mercy oheme anti Mercy utimu se ensema ebobo ba no enyasem keto mami ngege abedrop audios be miensa se 9 ano de expose anti Mercy abusia ensem na ebobo ba de utimu se eni enyan na agada anadi kan ya obeso ye edema ye anti Mercy ana mami ngege so ababe soso acheso no so the big expose bi aba utimu se ano de baye na abusia meso se ni dim obe mi on subscribe to no mi abe na won chen like video no so na bibia enye kama pa abusia nsem ni na ene se anti Mercy ne koma caption bi e de fan mami ngege wo se mami ngege twetwe ne de wu e de no wura nsensem bi mu na is it because say o de me yenkan sa caption we ene da so no say mami ngege why are you dragging me into this mess? Could it be because I couldn't book the hotel for you for the upcoming event? We spoke only 2 weeks ago. Still in shock. That is the anti Mercy person chene say. Ade na mami ngege person otwetwe na ade ne ko ruwa nsense bi mu. Anaye hotel na went to me book ya manu nti ana. Still na chese eye no nwa because last 2 weeks ya anoni mami ngege de kasa. Na say anti Mercy person che say agrada betina social media so to be de mane no. Na ukọ eye comment section na utimu se amanfo ka anti Mercy asem se anti Mercy kwampoma mami ngege sika chese mami ngege so reply omo chese obo anti Mercy edin wo ho eno ana memi hu ni se ma anti Mercy ebe ma sa caption we abusia enyasem ketwa mami ngege ababe drop audios upon audios na see the way see I expose no ano den na ni na no I expose na akwakotwe na ti na ho nsam so bi ababe hyehye ma utimu se ensama mami ngege abroso no enyasem ketwa yemburam yenti expose na afi eba ebeto aso enananfo engege nation fo yina momla ne enko emma embonten emeto chane kane eba bonti medi atro akọhwie entu obiso wa bra ni pakro ni wo evidence ewo audios a obetimi di defending ne ho emeka nkyere me se wo de mbekọ court ubenya de me akọ court Sawood pese me wo de atro to me so a na me no na ti UK ha Sabia wuti UK ha ukuta enkula ekuta nklata miti UK ha mikuta nkura me so mekuta nklata o de me fasoro me do be fasoro o de me fafom me do be fafom o de me fa finfin me do be fa finfin o de me fa chen me do be fa chen e me dia kohie wa bra me ba bebubo audios ne me kan kire me Kurobia sante kotoko. Ukum apem beba. Se me kame ho a. Na mbebo audio ade mbeko court really. Na ubedi me ho konkonsa yede. Ubedi atro to me so ayede. Na mabebo wanu masem dia sign miti. No wa be tro so de beko court. Wo de me beko. Meba. Shemeni ase. Se mi suro court wa shemeni ase. Enye court de court wo. Enye court, any court. Who bottom. Mu yale shishem kwasi ya chele wate. Se me kase min fia. Se mi tedi ya me kase matedi. Eman kwofo bi mechichire mensa enwu mechi. Men kwofo bi nyina fitire totopo omo me meka se omo ane woga she obi a wahuri bia ompani sibire sekade munim de ba ha aka wona mana mo shedade singard mumi ye dia ya musro ha mona makpoti amu ye dede amu ka fio no na mimi na mwachi tasi mwachi she enipa yedo nipa ene nipa kasa kire yen ayetie eyema homete se mi ye bibia na adofo omudome omudi jai na me se me ka kire mu bia mutie
Sa particular app way. Ah, until some Mazugabek. Hey, app way free ho. Obi afani Jimmy mu. Meka say, oh, ye be yin gege free ho. Ana ye be ya men gege akọ. Ene ma Jimmy me no. Enye bi ni aboa ne kwase a wo kankan ni twa sidi. Ena wo ye homeless. Ena mama usika. Ena ma ye use na ma chawade do da bi. Enye ma be timi me no. You people have no idea. So what you say? You people have no idea. There is so many ways to kill a cat. A cat. There's so many ways to kill a cat. And if you are looking one way, take a say. The same one way, no one will be better media killing one cat here. You are joking. About form will be so rapture. Somebody may need a rem. Maybe addressing issue kit to Ebinameko. Mercy Azonto. Uye evil what? Everything I may make kawa. Met me approve it to court. Baby I didn't bet in a bia. Me menya ayo. Me menya ya komia. Na woni me aka abeka obi wasem. Na wakwa kofa obi abegina so. Na wakwa akotwa. Na dia komani pakolo no. Na one ya komia ko achemanso. Me didn't get proskoto bi na. Ah. Me menya wo mu a. Woni wo mu enantie. Woni wo mu di agoro. Na woni wo mu kasa, ah. Now the comfort to omu college. Menya bio. You don't know me. Me say wait me. You people don't know me. Me wa akoma pa. Sa so di akoma papa beba. Na wo di Jimmy. Any confusion akoma ba. Ubedi baby. Me. Uko peja asemu ba ewia ketekete ye nyina ye twahia. Se man stop wa. And one of your trick. Yet now do say Tim WhatsApp so. I record the Pamiensa conversation. I was the one tell you off. Sister. And come on I no. Oh record the call WhatsApp. This is how you do it. You Unyanipo. Messi Azonto. Unyanipa. And your man would the tricking Niama. Soon. Ah, who can be the wachia? Kamini sister cause ukra enya problem. Ano pepi ana di suji na me phone so sister cause why say and I start me you to me convince me flee obi wo. I am not that easy to convince you. Me easy to manipulate you. Opa fasika eguma ye bag muma efa breme. You cannot buy me. You cannot manipulate me against anybody. Opa kode koto trasako. Edai nefa mami. Nefa cheme. Nefa so beti media manipulate me. And I beti media tome against somebody oye innocent. Okay, abusuafo amu share video no. Mi bebo audio. Wo de me kokot ne. Ye fli court wo ba mebo audio. Tie. Osa de bi ko biem ye kokot wo ba. Na osa be Jimmy be din turo. Try so be tanishimia mebo audio ne. Ochina mebo audio. Kwasi na person kwofo be bubo audio. Ah? Ana wo de Pastor Eric audio so nyina be gu me phone so no. Be ka tire Ghana for say one record Pastor Eric da. One record Abuzigi for da. Ah? One me ka chese wo be expose Mama Pat. Any the money ni kunu ni family. Mama Pat for life. Any Richard Morgan mo. Eh? Me se samo huda mo pemu sibre. Me se obi a wa huri bia wo pani sibre. Obi a wa huri bia wo pani sibre. Because I start here ye pay victim play. Because me Miss Pakia yan to me break. Miss Pakia yan to me break. Abusuafo me shadanche.
Me who say enkofo start chro ye. Ana engege Messi azonto breble usika. Messi azonto breble usika. Messi azonto breble usika. Messi azonto ne ble usika ma odidie. Wano waji dama to sirewai. Audio billionaires. Why post office ya juma o? Ye tria me ka send ya meme ya ba ya juma ye tria me ka hospital. Waji dama to sire. Eyen hwehwe ni mu. Messi azonto betimi aka se wama obi sika £200 da. Obetimi aka se me mami gege obenya receipt ya e kire se wabra mi 200 na 300 da. Ha? Wo kwajiji nkwafo kusu wo koton. Kwajiji nkwafo connection su obeye. Tete ho. Jiji insurance connection. Nyinya tafriment wo so a. Ha? No di baba chim billionaire. Audio billionaire. No di pe bloggers enu madom. He ni secret ya wa we ya odi be wia. Oba won cheya. Odi su na eba. Debi anu osu. Asu obi kuno. Wodi su bue na ni seguniti. Wodi su wonim how to act papa. Wonim how to manipulate papa. Wonim se no besi amu ane ho. Wanu paprapa piprisepento. What it? Messi Azonto. Messi Azonto. I am here for my own self. There's a lot of things here. I can also come me bring it out here. By for ene. Me be exposed with this. Namare. So what you know? Ebeye juma. Omo mubu ne bu wai. Omo mubu sa wo kapre. Sebo resu ni ba. Omo mubu ne bu wai. Wo ho sere papa. Wo ye jo kura mame. Abusuafo. Messi Azonto abema caption bi. Me be expose no with audios. Me be expose no with audios. Wasi mami gege. Why are you dragging me into this mess? Kwasiaba. Na utro shade na. Ububu mutisa kokono. Jimi fuaba. Na utro shade no. Na unsa utro wo to the mess. Uni for the chasi the chemchaba. Abua. Also, could it be because I couldn't book the hotel for you? For the upcoming event, we spoke only 2 weeks ago. So I'm shocked. Yes. Me pacha, odisa adie we beto ho. Kanokole. Odisa adie we beto ho pacha kanokole. Say na wa adwene ye wo. Wa making your mama near look like say. I say me frano ma banning chain 2 weeks ago. I said me this soon and I said me here ne mu I said one muku hotel bin cheme and I said why you uncle buku hotel mame me obu sa me nua na achia me wo apa ye di buku hotel omo ba ha me na me ye bibia na ebusuafo de atie nie dia etie nie muntie men friend say won ko buku hotel bia mame o men friend say won ko buku hotel bia mame muntie se ne si ba he last year muamu your friend say sa event we ya ayana omoya no afi bia patcho se munim sa event we. And I love the way I love to support. Last year, I was a Kobe. And I made a call Ghana. And this year, I was a Kobe because support it. Because this event, Omoya de support it, a homeless. Omoya de support it, a crafo. And Omo money be Omo raise fund. So I wanted to go there. Because of last year, invited by a man Kobe. If I wanted to go there, and support. Natie, omo ya ne mechem. Tie me. Omo ye we e wo mechem. Engege me
me shede nim mechem baby me nim eye Croydon Apostle ba Croydon me na me buku hotel ema wone ne yere me kwa Croydon me na me buku me hotel last year me kwa Croydon ye party me birthday no ano mu ye program afa ase no me na me buki ma de ewa me app so me na me buku ye wa me app so na pacho de tie ni muntie audio no na mo hunu se afuna wei oye kochi ni papa oba unim de oye me te me ba bi o eno no akasa ebe fra me se ni nsem na beba ye no maboa no eti obepe bibi kakra bi ama me na se de fa bran sasa de me konto kwahunu ena obepe bibi kakra I think say 100 pound every ho kono ena o ka kire me say ni owo audios me wo recordings and kasa she na wo motie fie na obeyi nkunya me makache ena obedi ntro me expose ama wo de me akokot me do court dem o me bo audio no sa wo court dem o omo te apu eso na wo munim omo left and right e wo audio so ho ena wo bebo audio wa money ya o flip la coupe bo audio wa ubeti me de na court me se wo di ntro to me so me lawyer mama tiase say on this social media I have every right to defend myself. Which evidence I have? Muntie. Ewi achide. Na kwafo so me ba me mamisika. Me wa ha. Ena wankasa wo frɛ me. Wo so de a wo frɛ me. Those time. Ena wo say, "Untimi send the stars." Muntie. Ena obi aso nim send me mami ngege. Wa untimi send the stars no. Who the befa me UK account to mu? And I say, who the befa me momo number so? Oba me nchen. Wasi wanu diye. O the befa me UK account so. Eti wo anu ma fleme. Engege me di mi momo engege me ntimi en send the stars. Me pacho mu tie me yiye. Me ntwan troba kokora. Engege me ntimi fa ma account no en send the stars. Enti fa wo account number ni mame. E wo ho anam de kakra to move for stars. Tie. E wo ho so na wunua be ma so me de kakra atu ni mu. Eno kra po de to mu dodo sen. Wo de to mu dodo sen. Wo na so obi e masters, untimi masters ni straight. Na wo de beto me stars ni beto my account tum. Se 30 pounds, se 50 pounds. Ana obi anim se wo de enku advert bla me ana me ye ema wo e de wudi to wo wa bra na ya komiamfa advert bla me etibi wo hono ma me betena se na me say munkoto nku ni fli ungrateful soul me ye enku na wo wakwaje fli obi wo no me ye ho advert ma wa ebi a watu akra wo de atubu kra no na wo di ebi a 100 pound na dia tum. Na wo dia tum. Muntie. Mesi program we ya ne mechem. Minim mechem. Ungrateful soul. Enya nkwa na me frɛ wo. Me frɛ akosua bonda. Me frɛ ma me no a ye program no wa America. Ena me kai say there's 2 or 3 weeks ago. Me hu say na wo ye a TikTok video. Ama me ba wo TikTok video so a me ma wo flowers me gift you. Ungrateful so me ba wo TikTok show so a me gift you. Send ya wo ba mi Facebook so a wo se untimi masters na mom wo de be to my account soon eno wo de koye nkomodie e ma hamete na ma me mra we so wo se wonim dia wo de ayame wo se wonim dia wo de ayame abra asama obi ka kire me esi ye na me no mienu kuwa na wo
Ana me ba back door bebusa wo. Ana also wuni mo ho hwe. Obi a onni ho bi asem si ye. Ha? Na wo kra ografo so. Na wo tama ye kwa Telford. Enya me na me book your hotel no. Ansa na wo tua meka. Ha? Enya me na me book Telford hotel no. Enya me. Enya me na me ye Telford hotel no. Ewo me ankasa me booking simu. Booking.com. Ansa na wo di sika tum ade ama me. Na kampese. Sa ade no mo ye no say ye kroidea. Enka me huni ebuku ye. Ebusuafo amuntie. Asa sister, please ignore them. Forget. Who they forget? Me say, Obia bajeni dear right time. Me de many and Obia. Muntie audio na me beboni ye. Muntie audio na me bebono. But all my sadie way you look like say. I say, me pesikabi. I say, me pesa obuku hotel bi mame. Ena we mukuo. Ena I say, me buafuo. Kwasia. Na me no wedding komo 2 weeks ago. Na say, after that week, you know, asama ba. Na mi bebusa. Na what is social media? Throw shade. Ni na nkofo video wase. Throw shade, mommy. And who person still because my bebusa say. Your friend say, ma me say. Obama wo ababa be hwese ube hunu bia mame. Na me so okay sade ne mame enfre wo. Na hwese woni baabi ate saa. Eno ne muntie audio ne ne kwai. Se me bo audio we wie. Ha? Na wa fa me enkokoto a. Aponchi de di wo mame ne wo ye. Me pa cha muntie. Dia adekora e ma me kwa friend muntie audio we. Auntie Jennifer, Acha, good morning. I said Premier Inn Mitchem and now special postcode before for the hall no. Let me use postcode no for the hall no. Eddie bookie me hotel no. I think say me booking it. She say me nyan be cheaper. That's Pacho. Tell me voice no reply me. Say ho now be na you ready. I meet me so ho ni postcode no. Say yes as so me bookie any hotel be a wo Mitchem bia no. E be okay ah. But me name how far and ho ne be okay. That's Me pacha muntie biem. Auntie Jennifer, Acha, good morning. I said Premier Inn Mitchem and now special postcode before for the hall no. Let me use postcode no for the hall no. Eddie bookie me hotel no. I think say me booking it. She say me nyan be cheaper. That's Pacho. Tell me voice no reply me. Say ho now be na you ready. I meet me so ho ni postcode no. Say yes as so me bookie any hotel be a wo Mitchem bia no. E be okay ah. But me name how far and ho ni be okay. That's Me pacha tio. Odipa na o organize show no. O ye show no wo Mitchem not cried. Say ya cried there. E kami kobusa obi a. Ha? Eti bi kobusa di pakro no. Ah, wo yes a particular show no. Because me person me nya direct hotel ya. Ebe event no because me intimis enko. Baby ametie ne wa. Enko ensa ma anajo no. Meble. Okay. Now, muntie. Auntie. Muntie we. hello, sis. Good morning. I hope sanya me adomoye. Oni me bani na. Pacho, you know, check 89 on my dress no ma send the brown why. That's really great. Thank you. Big sis, good evening.
About the program, no. I met him na baby. I say, me wanna quite what. It's me person me say. So when him sa met him a year. Baby, a bear met me 1 night because after program, no. Yen to me ma a fear straight. What's a name bano? In ya baby a baby ya. Baby we need kakra hotel be a baby we need ya for 1 night ya. Pepacho so send the link in mammy. Made me a bookie I was say. The only thing I may pay because me need meet him. The only thing I may pay is say me pay link keke. Me pay site ni keke. Me pay area ni keke. Na meti me dia booking hotel because me nim area no. Boni be ne wom. Se mi busa. Me ba cho muntie biem. Muntie biem. Na ma wunu die ntia. Me call Mercy nchen. E ko busa ni se. Mo betie, mo de muntie. Makes sense. Good evening. About the program, no. I met him na baby. I say me wanna quite what. It's me person me say. So when him sa met him a year. Yes. Baby, What a no be atron. What say you did not beg her to book any hotel for you for free. You are just asking them. Say if they have any idea location one because me want up why the book hotel. I want me phone so keke. But the real way see a contract to one. One man look like say. Asa me be begging it said ye minisika. And now me be begging no. Now me person obi buku hotel mamia. Oni pa na wo ye event no. Wano na mema na buku hotel ti amame. But any part of me person me cause supporting no. Because of a homeless obey support. And dia amenyanka enwusia any homeless. So I want to support her. Eti me person bibia be free na account to mu aba. Because me kwa kobuano. So there's nothing wrong. Area minim. Na mi busa. Omo wa around. Mercy azon tonyo kwa na mi be busa wo. Na wo kra de ntia. E ma me ba ya wo no. Tie. Met me 1 night because after program no. Yen to me ma a fear straight. Once I name me bano. In ya baby a baby ya. Baby we need kakra hotel be a baby we need ya for 1 night ya. Pepacho so send the link in mammy. Made me a bookie I was say. Why? Na I'm supporting woman in your faith. Me pacho me shadanche. Why? Me shadanche. Eti me pacho muntie we. Muntie. Says Pacho Mate, maybe around the man, maybe a sister Mercy so I because I know not to be the venue no and no maybe so no so be to me a train baby so about me also maybe sir me were US Los Angeles maybe drew Friday into me ba me the home mama me that celebrate. Me pacho Mate. I say, dear mama, adwene kula ba say. Mercy azonto kula dear mama adwene ba ne so. Because ono ne say owo America. Obedransa. Obe flawu abusa no. Na se me wo number. Na me maka kire wo say. Se wonim around one more. Send them a link no. Na mi mbuku ewa me app ne so keke. I did not ask you say bookie mame. Me mesre u say buku baby mame nkoda. Me mesre u say wu buku mame. Oni pa na wo ye event na nkase niye. Wonu kura baby a wo ye event no. Onim area no. Just say hall keke. Enu akwaje. It was just the area no. Hotel ye be you know and I say be a wusha ye be buku me ko tell for do
Meet me frɛ apostle wife. Ebusa ne sɛ, ɛhefa ɛna bɛn ɔmo fie no. Na ɔsɛnde me baabi ɛbɛn ɔmo fie no a. Me sɛkyi na me buku from me app. Where you bone? But the way we see a bit truck caption no. To say yeah. My best friend is me by event. On Fancy can go book hotel, mammy met them. And a while mammy tea. And I said me and said there be all. What could dim me hook on consa? Am I yet dear breme? I said no so any panel yet met Sakayano. I see yano. Ne yami no me and no. Any apostle na ne wo enti obi a oni ho ka asem no a ba re de wi a wasi amade no se ya no kokeka kire wo mo se me o feed me no o se this is kabla me no se ya no kokeka yo obi a me mete me baabi obeka chem se me fa me bank account so ma na wonti me send stars in fa Facebook na wo di sika no be fa my account to me and cry how many times? How many times? Now who mercy azonto? Me na mi buku hotel. I want me up so. Edema hotel Ford. And sana utia meka. Abusiafo amuwe. He de wi a wasi atro no. Obaka se ma bane ho. Minim se ne wusitie so I will never stoop low. Sami pobia me booking hotel amamia. Onipa na wo ye event no. She have every right if she really need me my support wa. I wasn't one nefa saka no. No book no say ede me transport kraka ho. E ma me depa. But I want to help a sister. Because program na wo ye no eye nwusia enkurafo or raise fund to support homeless or raise fund for charity. So charity, I have to go and support a sister. So I then a person money me look like say me see mercy azonto. So I can say straight here and check. What the soon in the nekete na no pafo say a try de woman bosso. Now the who can say bloggers na. Womi mami ma womu 50 pound. Who can say me nyina? Mami can say bichiro, me say me your grandmother. I was social media we so. Sabu popio ye evil pretender. Otime acting innocent. Victim. Asadi esu ebia de ni ase. Eko complaining obia. Ena grada de odi me no. Ena me pena sam umpo obaya mecheo umpa manya uboneta mesazonto umpo manya ubone ba uko she fake accounts wechi ene ukuta accounts more than 2 ena wudi chimi e wo Facebook wa ena wudi diatem wo se mebua fashion up bo hodua because you are not happy. Yani agrada enya asumtue enti wo kwakama tanfo atanfo eye meeting na ne wo mu na tina call so ekwan ya omo di apostle enchi ebe kokotu nyina omo ponane e di apostle enchi akokotu nyina wo gina call ne so onipa no a odin krabra me no eyede na se nipa kro ni hunu se o sodi a wo ma apostle sika na ukunu soli a na watchibio se afibia wo ma apostle sika se nipa no udi sika ema ye se ye fanto stars no se nipa no gina bokuma na no gina the person is telling us the truth and say mercy azonto mi bebusa o say dia ma mi ni wo problem le say me birthday na sena wo ba ye no I was there for no. Yes, me sorry ya. Na wasi e ko TK Mass. Ana wo. What TikTok live. Ana me di obongege ba ho. Ana ka cho se se ye unya nwie dia. Ye dan ye ho akọ.
Me go do about 10 apostle to kemu. And also yen komo na yen chain. Because yen go tike masimba. Na one sign mama me fa. One sign ba near sa mama me fa. 84 tell party. Na one ni hobby ye. Catch me say. Adin sama kesiye. Say apostle ejane ile ne ba ho. Anopa. Aba be she hotel ho. Abra unim sana me papa iti kemu abonten. Mi bebu sa say yes kemu nsem no. Yes so be pie me ne apostle so ati kemu. E wa abonten. Ama me catch us say apostle ne na ya tintini. Obema what say? Abeden wetimi ne oba da kemu. E wa abonten ama na ye. Mi bebu sa wo. Ana wo say enya wo na wo ufri ena obetro say se ufri say o tanhye me me fan kokot ena me se me de me nya me kokot me bodua me kokot edua na me bo that time no onipa no a woni ni kodi nkomo say me de obo nkeke ba wo hotel ho no eja ho koye no eye dan na nipa no oni hobi na yawo me any apostle na gina abonten enti edie na opese odro ama san kofo ni hunu se opese odro bibi man kofo ni hunu se yes I wo evidence bi e kire se asa wa beto me ni apostle so e wo kwampone so mama onche Mina me bow. Mina me frɛ. After say me frɛ wo. Say me cham wono. Mama Jane say me cham wono. Wona wonim area ho. Eti bibia ni a wona betimi ahwehwe environment ni bi. Ama ye the right thing a ben na me book ye. O ka bibi foforo wo Facebook. Wo ya poa wate. Hey. Azonto ahe. Na wo ahe no am obi ahe. Na me ni woni asemo. Shakwaya wo de me fa so wo Facebook. Aso ba ye meje o. E de wo do hia. Bo aposo as a sister. Me study up for you. Enye nyame na di me ho afofia. Uko pejas of panyini bi ho asem ba ye. Says of panyini no wo ye ni ponini a. Any kwa se ekamene apostle kula ye ko media ne so ma no me ne apostle ye se ye beka bia na umi a wo WhatsApp so o record afa WhatsApp ana me catch se me bo wo na so apostle ye le wo ho apostle di modase ye me bo wo na so na sister ye kasa na ye kani nyina no by mistake no asa wa bie wo WhatsApp na tum ama ase record it be pacho delete also na we are shock me boy because say juma we ya me juma recording your friend nyame na friend me recording say nyame am frosa recording na wo hye nipa me entantem na be ye takra wo gemu a nyame be mu oni maguase enka wo kopja asofo no Kojobu ho asem ba ye apese o chese kojobu ye bonsam kura eni kwa se meni na tina kura ke ye kwani nchen biem no ye se ye be kasa na wo fa wo fon wo ye ni say no ye no say no ye no he mo se WhatsApp on se umia ha obi kasa na umia say na sister yetimi ya ni WhatsApp ni say mowe na wa ya ni WhatsApp ni say yo na record me na tina yire ani na tina conversation on what raise topic yo on what kofa ko job ho asema ba ana me mani me ya na kacha sister on send me recording by mistake me pacho katino me
Now who you smart chemi? Huh? As I told the bit ya grow cromia. Me beto. Now so me ma unkom. Oh your ba me your ba. E kromi hamla e favor ma. Eti wodi akabeti mi no di asi ani. Otrofo koshini. I wanna be, you want to belong. Edia na wo. Na dia na abetre. Enya abaya dwuma ya bia. Aye nyina ye. Wo tete wo kenkan krata ma abai. Me so me huhuru nkuku amu ma abai. Chiche nnuane ema ayalefo ma abai. Nanka. Oba no achichi nwani ase. No aya woni kete. Oh mobro. Now what the 100 pound. 100 pound 10 pound. 100 pound 8 pound. Now I say me stars. Almost say woman stars na me mo due. Because I beg kakra beka sa una feed wo mo. Una me ma wo musika. Send me ma me whole voice. O ya le. Wo benya de me akokot. She, na yase court on a court. What would them? Eti abusuafo. Ye nua ba no. E kra na soldier stay here. Na so obi a wo America de. Na minim Auntie Mercy de. Eni ma me fra Auntie Mercy. Na that time kra na minim se wo me ho agire bone a. Wo hyehyehye suma se. Edi nkwasese against me. All because yakoje yani agrada asset peace and akoye. Ya da so ni agrada wo peace. Apostle da so ni agrada wo peace. Na da no asabe. Me ka kire o. Ababa wana woni ne nam na. Wa recording no. Sha na recording na mount. I hope sa baba we bi woni ne nam. Ono so oh you smart. I hope someone nyina mo be record. Information na wo feed ko SNN no. Shana ensem bia ma ponte. Iko be ya she. Unim tie pa. E ka wo be se putu a. Ka de tai. E be ko awunan. Eti abusuafo. Enie. Me bo voice ni biem. Okay, me that's it. Me bo voice ni biem. Rick says, good evening. About the program, no. I met him na baby. I say me want to quite one. Eti me pesa me say so unim sa met him a year. Baby, met me anya one night because after program no, yeah to me ma a fear straight. Once I me bano. Inya baby a baby ya. Baby hoye neat kakra hotel be a baby hoye neat ya for one night ya me pacho so we send the link in mama ya made me a bookie e wa say why na me support woman in your faith. Okay, me that's it. Meti me a bookie wa say the only thing I may pay your location. Maybe around the man, maybe a sister Mercy so I because I not to be the venue no and no maybe so no so be to me a train baby so but me also maybe sir me what you say what say sister Mercy not to be venue no eti pone bay ena e wom say matisa yes na what to be venue no ubeti mi amame hotel e wa around link na mi ami muki e wo bembe app so Mimi wo friend wrong line. Okay. Merci azoto. Opa me mama me caption biem. Etete wona me de ma wono. Opa fane sa udi agura. Eniema me yie go fam. Pastor Eric ya wo ko recording no ni tin komo. Wo se sa ni nyina be go me phone so. Kwasi asem ni chimisam. Any man part for life ne. Wa money buku na wo no. Wonya happy. Kwasi na twe kamera na ni agrada anko e. Me ni agrada wo peace.
Maame no owa akoma pa. Ebra na efiefo ton ye. Ye dru Ghana. Maame na support it. Efili wana me pa na se maame wei. Me ni problem PM. Na me ni nya problem PM. Obi ye adwuma bia mame o ye wie. Eti awasa me ko. Eti wa me any more wait oboy gege di the birthday and on Sunday £100 and me down as say thank you oboy gege that was say any oboy gege di the birthday and on Sunday £100 and me trust say sis your son said thank you or say me fan got of him oboy gege asa any oba kamle mua kachira Ghana for say akwanya o sending kwafo niema o sending kwafo niema de bae na kachira Ghana for akwanya o sending kwafo niema say me fanya wo mo dan bla na be kachira Ghana me say o de entena wo ba bi din what yes entena wo ba bi din I entena o baby di eniye o si akosu bro eti me ya den o sendi akosu niema se akosu bro na odisu eni stars ni bi stars na wa sendi bi ni niye we na bas o baje ye no eni eti die baby em eni £100 yanya £100 emienu meboa sa program when I make a wasa meko last year and I meant me anko program no and I'm see this year meko meboa sister Mercy me minye bonya yefo dia me ye bia me ye video wa obe support ye no because who say ye pro Ghana woni wadan for nam na wa fetch akwa ni kunu number na woni ni kunu ahihye ho na wa chew no obo na ye pese wanim ye kata wanim guase so because aka UK for wodi advert ni nku eba asamenya no ka wontua meka anka wontua meka enie SARS ni bi na wodi ba he ni £20 any more £20 more oh any why also otimi send the stars no more otimi send the stars more £20 any Mercy £20 star £20 Mercy £20 any Mercy another £20 star any eti matras yes star mechu chani na screenshot wa beguo any on the buy me pacho any wey aye tama o se yakun amana grada time and on Sunday stars also on Sunday stars £100 ba ko pe and one Sunday stars sika £20 mienu and one Sunday oboy ngege and so £100 say oboy ngege birthday asa o etina mu amo take me say what it is sika mame no £20 stars on one buy say otimi tua stars no o de betum £20 any and osade enku advert buy eti me ye advert na me tag ne number any ni tin eti wono me ye adwuma ma no wo advert ya first na me boma no e tag ni din and on one flame so person tua stars £20 no dia two
I really appreciate her. Because me ko cry me catch and say onya mo mayeni oya mo ba ma hedi. I did appreciate you. I can never be ungrateful to you. But say wo catch re wo mo a. Enya wo to say dia say wa shada so na wo ni tro. Wo ni kapre. Wo ho kire wo kura cha me. You know it. It's now the 20 pound ebe chia stars. Na ka se me ni akosu ye kokonto kwa o. Sister akosu kokonto kwa. You are bitter. You are bitter. Who be 20 pound? I say stars. Stars. Now I besu. Ena akasia ama nkrofobia be gina so ena akasia wa mama party abani show so akasia this na ka 20 pound me akasia kokko. O yale. Me say wan kasa chifu si wanim. Ah. Chifu esi wanim. Yeah. Chifu fesi wanim. Na ene mama party nkoko. Obi ane ni want to kwabia chifu si wanim. Enka to pank wa besa wa abu mu ti sa akoko no. Tro shade akese. Ah. Meba. Eti abusuafo. Enya se makwa kwosra no. Enya se bia makwosra no. Makwa kwosra ne se omuku hotel ma bio. Enkoda mu firi o. Ena wa muku na mebuafu no. Mebua efunu ne se. Asemu a me ene wono. Ene nim no. Third party afreme. Ekemu nsem ekire me. Ene na ama mebuafu no. Asora he de we wasi aya ade ne tantantan. He wa ya ade ne tantantan. Na wo sika di buku hotel mami. Na me komi program so na buku mi hotel mami. Wo dia kura me na buku ya sa na utua me ka. Abushafo mesa babie. Wo dia this time jenga. Na be wo niam ametu agu abonte. Chabusua no anya kwagoti ede aba wotimu se Auntie Mercy na Mama Ngege aba be expose ne poto. Yes, in some obetro ya na se caption be maye no. Eno ho audio ana Mama Ngege so ede aba wotimu se chese insem na ewo audio no mo chese. Mama Ngege enkonkopa Auntie Mercy atoso nkobuki hotel man nanso na opelink keke no no ankasa de yabuki ana chese obema sa caption na akoluki like say ase Mama Ngege be pa na atoso onko na onkonko buki hotel man na wan buki amanti ana Mama Ngege be so de no ewuran sensem bi mu ewo social media so obusua eno ano no obetumi akere wadwen o comment section na bibia so aye kama Mama Ngege ahiti papa so wo de ntro beto no so bia no na se expose ni de obe expose poto a enya asem keto akra meso se ni dim obi mi subscribe button no mi abe na ewo nche no like video no so na bibia enye kama pa aha na abusua me de wusi makram.